الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami, hakama Islam, Alhamdulillah, yarin na isap kita niyo mga jaman na ito ini. Amin programa sing kita niyo kabiaksahan, tiap-tiap amoy in dumatong in waktu besin waktu ini, kawilabilong ta lisag lima. Insyaallah, waktu na to bihaon, yari in guru na to mulia amoy dimihil kato, isanda kumaan lasa tiyo-tiyo lang taring mga pagpatumtum kato tanyo, at pangajian, amoy ini pag-ubusin tulong tapag bisara-bisahan sin kami mga tungod payad to supaya mga makapagsaw-saw kita niyo sin pakaradyaan, pag-ingat sin tungod paparkala wiyadib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala unim mapatot na to biya mga halian iban unim mapatot na to tuod ini hinangon insya Allah subhanahu wa ta'ala na yariin guru na to kalasan di mihil kato pengajian waktu ini dan akong kalugay Syekh Ishaq Mansur Muhammad wal yatafaddal syahadatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mahuli mga palanggungan namo agama Islam itukbar ko kaniyo in salam-salaman sin kita niyo amuin kiyabiaksahan pagbabakan iban pagbubutasan sin kita niyo katan alapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjadi ayari na isap kita niyo nakabalik pa magsukul kita ng Allah Ta'ala di lang kita ni waktu amuin makapagbay mata kita ni magbalik diha lauman sinamuin bulan sa lagu-lagu bulan Ramadan saribu sukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sindilan kita ni magbalik waktu amuin makapataod kita niyo atau makaganap sinamat ibadat amuin magkahinang natuha dalam si bulan Ramadan na in maudu hati niya amuin ini bisyarahun biayaon ini amuin misanda kumandeng ang mga tiyo-tiyo dahil ang mga kalabyan sinamuin bulan Ramadan amuin in bisyarahun na to ba hati ko mamarahin na amuin kalabyan sin bulan Ramadan amuin ha di parumatong bulan Ramadan innabit natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito pa bulan sin Rajab daran na siya magsabot daran na siya magpangayo po Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma balighna Ramadan hati niya 2 bulan pa ini bulan ikatu sumunod din bulan Ramadan in Rasul sallallahu alaihi wasallam mangayo na siya buot pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mandilan siya sin Allah ta'ala waktu amuin makaawat magpaw bulan Ramadan yatto mamarahin nato rin ang mga kalabyan amuin ini ni manjari takawaan dahil doon pangadji sin kalabyan sin bulan Ramadan na manjari pagdatong sin bulan Ramadan na in bulan Ramadan nakabidda din katan bulan in kiyabidda sin bulan Ramadan din katan sin amuin bulan ang buo kisab kaya bidda niya pasalan sin kalabyan sin amuin Quran mahamulya in doon niya og sin Allah subhanahu wa ta'ala in kitab amuin Quran mahamulya niya ugdun halaw man sin bulan Ramadan yatto ang upamakon daw sin magbabahasa Anggalis kiyakawa na isab sin amuin ini bulan Ramadan credit sa lagu-lagu amuin niya og sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin ini kitab
niya mahamulya kana pandu iban hidayat ang mga amuin ini ni ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ron. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iyadto hambuk kaya kawa si bulan Ramadan, kredit sa lagu-lagu, kaya bidda niya rin akatan bulan, karena sindoon niya og kaniya halaw niya doon niya og halawman niya amuin Quran mahamulya. Yadto ikarwa amuin kalabbian manjari na to kawaan pangadji dahil doon ha amuin ini kahalan na hikato niya rin ang mga kalabbian sinamuin bulan Ramadan amuin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtatag-ipon kaniya, magtataat, mag-iibadat. Amuin katansin ang mal-ibadat, hinangon nila roon halawman sin amuin bulan Ramadan. In sa tiyo ibadat, malaggo ay sa mataod bang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa naot-naot na yung mga ibadat, malaggo po Allah subhanahu wa ta'ala. In ibadat, may nang sinipon niya roon halawman sin bulan Ramadan. In tanda niya, ang buok na yung mga kredit dakula si bulan Ramadan, amuin ibadat, ikutunay mo sunnat, doon halaman si bulan Ramadan, bali siya ang buok, ini fardu ha, kaing bulan, inamin ang buok ibadat, sunnat, mahinang sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon halaman sin bulan Ramadan, yato. Ang buok fardu, mahinang sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo magtataat kanya, doon halawman sin bulan Ramadan, in equivalent kapituan fardo ha anili dugaing bulan. Yan ang bukday ng mga credit sin bulan Ramadan, amo in kalagkuan ini na kawa sin bulan Ramadan dahil doon ha amo in pagpanaog sin Quran, hangkan hati ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin malayo pa yung waktu hayato in pagpangayon niya patuhan bang man siya makaabot noon sabab sintaod sin ibadat doon. Hindi kaupat niya. Amin subay ini tumtumon sin kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam agad na in mga sahabat niya hawak to sin bulan Ramadan in Rasul sallallahu alaihi wasallam concentrated in pag-ibadat niya doon halawman sin amuin ibadat amuin nakabutang halaw sin bulan Ramadan in katan sin mga amuin mga transaksyon niya agad din mga sahabat niya nangikot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan sin mga kamatauran sin transaksyon niya ha amuin ini tungod pa pag-ibadat iban pa mga pagtuntut ilmu ipagtaw niya ito pakiran iban patay kuran mag-concentrate siya haamon ibadat lang to halaw sin bulan Ramadan. Nakita tayo hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam uno in paghinangon niya halaw sin amuin bulan Ramadan, number 1 in Quran. Number 1 in Quran in tanda niya sa kahaba doon in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbak sila ng si Jibril. Pag hinduan siya si Jibril sin amuin ini maksud sin Quran magkita sila sa beto malagguin amuin ibadat pagbasa Quran pagtafsir sin Quran paghati sin pagpangadji sin Quran ibadat dakula ha waktu sin amuin bulan Ramadan sebab in Rasul sallallahu alaihi wasallam concentrated siya roon pagbasa Quran iban ha pagpangadji sin Quran tafsir sin Quran pagdahon siya sin Jibril magpangadji magtafsir sin Quran bulan Ramadan. Ito din ang mga sa lagu-lagu ibadat pag hinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam pag ubos din dito amo na in sambayang law niya amo ini qiyam pag yanon amin law niya hati ni in qiyam nakalamod na rin doon makajari mula muron doon in amo in tarawih iban sin tahajjud amo yatin pag yanon qiyam asyam wal qiyam amin salatul qiyam pag yanon amo na yan in tahajjud iban sin tarawih lamod in tarawih amin salatul qiyam pag yanon
lamod doon. Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, amo na yan, sa tarawih, iban sin tahajjud. Amo yan yung paghinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dukain pa inamun magkahinang niya, halaw man sin mga siya iban sin mga sahabat niya, iban sin magkahinang niya, amon siya baran-baran niya rito halaw man sin ini ahli niya, bay niya. Aun waktu, aun dengan mga riwayat, kaibanan, kiyabayta, amuin ni kuan pagbati sin Aisha sin mga kuan ni unbihan amuin tunga andumi on waktu pagsanaw niya wala doon ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amun kabiyaksan pagkukulangan niya manjari magsano siya pagkita iyad to in Rasul nagsasambayang along tigidluman amuin mayroon na ilaw sabab natutug na kuan yan to nagbabati siya na niya natutug ang waktu iyad to siya nagsasambayang yani concentrated in pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alaw mansin bulan Ramadan. Mahita bihad to. Wasalan in bulan Ramadan damikyan. Kredit na pula sin bulan Ramadan na isab. Amuin aun doon hambuk dum. Halaw man si duman si bulan Ramadan. Aun doon hambuk dum. Amuin ini hipag-amal ibadat mo. Labi siya marayaw. Dahil sin amuin hipag-ibadat sin amuin ko. Anin hambuk dum. Dahil sin ibadat halaw man sin hangi bubulan. Subhanallah. Amo ini namuin hambuok yung konsentritan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asabab beto in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang maabot na namin sulusul akhir definite in sulusul akhir in Rasul di na siya maabsin halaw man sin masjid magitikap siya sabab amuin hapaan niya in waktu amuin waktu namin hambuk dum labi marayo rin sin hangi bubulan di pag-amal ibadat amo yatin wala na absin in Rasul hakabuhi niya alaw sinamoy kuan in ibadat pag-itikap long ni bulan Ramadan wala na absin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam dito ini rin ang mga kalabian sinamoy piangadita sin bulan Ramadan kalagkuan na nangikot in mga kataan sin kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam awala na in Rasul sallallahu alaihi wasallam in ini pia practice nila in amuin pag-itikap sampai paadlaw ini continue in amuin ini pag-itikap bulan Ramadan ibadat sa lagu-lagu sa inhataasan niya muna in pagbasa sin Quran, pag-tafsir sin Quran, pagpangadji sin Quran, misan dumungog da kuman sinamuin Quran, malago ibadat inamuin. Kau di makawasa misan in dumungog ko sin Quran ibadat sa lagu-lagu. Yan kuan nalabi awla na in kita amin tao awam amuin maun kita lumamud ha pagpangadji sin Quran, ibadat dakula, jibo darum iman adlaw ini ring ha mga amuin ini sabab mahita in Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 bulan pa in pagdatong sin bulan Ramadan diraot niya na patuhan bang man siya paabuton mo pa bulan Ramadan Allahumma ballighna Ramadan subhanallah na amoy ni namuin ini mapatut kawaon sin kita ini suntuan sabab ibayta sin ini Tuhan Rabbul Alamin alam sin kitab niya mahamon niya walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. In Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna in suntu anta katan sin amal ibadat ta. Na in amal ibadat ta paghinangon biya sinasabot ko. Asibi iban dakula hinangon mo bulan Ramadan, iban habukon bulan Ramadan, tay maunsin Allah subhanahu wa taala bang mayan miagad ha aturan iban sin sara amuin diutang sin Allah subhanahu wa taala. In time in ibadat tay maun lihat pin kuan na ayaw isabin na mo in mga ini kaibanan ini manusia amo in magtali bat bang man sila nakasamba nakapagpuasa nakapagsambayang in puasa sali dayman si sambayang in hukuman niya in puasa bang mo ini nagpuasa kaw si bulan Ramadan bukon pa in wala pa dumaratong in bulan Ramadan in puasa mo rin tayo maun biya da sin sambahayang in sambahayang bang mo siya bahayang in waktu zuhur wala pa si musud in waktu zuhur di da tayo maun in sambahayang mo biya dahanin ko na in dalil niya in katan ay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat tasibu dah bulan Ramadan iban bukon ha bulan Ramadan bang mayan amuin kumugdan magad ha amin aturan sinsara diutan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipag-aman ibadat ta ipagtunay ta tay moon sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan in hambuk day ang mga
ini ni mapatut amuin ingatun sin kita mag-aamal ibadat sabab aun amal ibadat biyay ta sin Tuhan nagkarijik. Aun amal ibadat nagkarijik. Ang pay mga nag-ibadat nabukun ang isan pag mabuka nila patuhan sabab intanda niya bang muaturon ina mo biya mga luparagbos nila hawak to nagtunay sila sinamuin ibadat na nagpiagtuyuan nila to di ibadat sabab balita sin Tuhan biya silaw niya amuin wujuhun yawma idin khasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. In wujuhun yawma idin khasiyah pag mabuka lalo matampal, pamayhuan nila, haragbos nila, inamuin, pag mabuka nila pa Allah Ta'ala, Tuhanin siyusuba nila, Tuhanin piyaparat saya nila. Sa akawa, in pagtunay nila sinamuin ang malibadat, wala imamu, aamuin aturan jutang sin Tuhan. Sa babato, law niya, amilatun nasiba, in kaakin nila naghinang, hiyapos iban liyaul in kinawaran nila, nagtunay sin ibadat, saka wala nakakawa kapaiddahan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin wala umamu ipag-apply na atin niya subay tuod umamu ipag-apply ta bang aun magpuasa subay impuasa siguro kita amuin alaw na simbulan Ramadan impuasa ta bukon amuin awalan tamarwa tu adlaw pa nagpupuasa na kita narida tumabilang sabab intanda niya hatungod pag kita sin pagpuasa very clear in daaksin Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumu li ru'yati wa aktiru li ru'yati ito fa in ghumma alaikum pakmilul iddata sya'bana 30 yawman bang amuin di mo kakitaan inamuin bulan karna kiaran pukan ati na inobject sa kaula-ula yaon wala kita inobject sa babsin aun doon nakarampog nakalibon inda akan bukon pa pagpuasahon kita bang nakarampog doon ikakitaan inda akan magpajukop nasubay bang kita makadhakwa supaya matay may na malibadat magpajukop kita subay na jumukop ang pakita mo asa doon ko nabang muyat to sulangon nagadin issue inamo ito may masinang malibadat yato hambuk sa dalihil ko ang mga masaala sinamon pag-amal ibadat aun ibadat ini ni magkarijit aun tiyay ma ikarwa hambuk dengan mga ibadat amuin narijik siya wala na tayma law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habaan mansura na iya turhanikyan nag-ibadat inta usul sa khaliin buwa sin ibadat nila nahinang bihayat tuwing kuwan abaan mansur hati niya tunuin sabab wala umamu aturan sin amun pag-amal ibadat amun judis sin Tuhan Rabbul Alamin yan turing ang mga amun kalabihan sin ini bulan Ramadan ikarihil ko amun hinang amun mapatut kawaan taroon ini pangajian inamuin mga point nasabot ko yato mataod yato rin ang mga kuwan inap na yato na ini kuma kita rin doon pangajian amun yato yun ang mga ikarihil ko diha. Alhamdulillah. Ito na mga palanggungan ng biya mga amuyin kaya dihil kato tanyo pangadyan sin kuno na to kalasahan hindunyaon tungod pa amin pagkala kalabihan sin Ramadan amin tiyayod tut niya rin na panagnaan nito sampay pa ang haulihan na hindunyaon tungod pa amin pagkala sin pag-ibadat sin kita niyo insubay tun sa desya amoy in kumugdan hasara karena muna in yato matarang nakado tanyo in agama Islam agama sin Allah Ta'ala pagka siya yung tagda po subay siya yung maghinang singkatan aturan siya yung maghinang singkatan mapatot hinangon sinipon niya karena siya rin sabi magtutumbas na bangin niya ito rin makaamo kita roon haamoy in lang tasalakan nito na tanto sadyain kita di makadawhat sinmiyong takarayawan sabab way roon makarihil duwain karayawan bat malaingkan amura intagda po sinakamayan yung kita nag-agama hadya sinakama sin Allah subhanahu wa ta'ala na misang pabihad to ilain ko na amaripa ini iban-iban ko ini siya kalim nading amoy in gumanap mo adakala gumanap siya adakala uno in biya mga kabayaan niya lang tagnaan
sin pengajian na to kawakto yun inshallah palito po. So alhamdulillah mga palawan ha kami Islam ito na sa lingkat-lingkat daw tabi ang mga patumtum kato ni Sarta na nakairay sin guru kalasahan de kan Sheikh Ishaq Muhammad ibn nasin ambo guru ko kalasahan de Sheikh Cakare Muhammad apadiharan sin kalabihan katon sin pangpuasa iwan simulan Ramadan. So kaya ba itakain na sin guru ko kalasahan in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala pa si musod in bulan Ramadan na tuan biya mga laman Sha'ban pa atau magkauna pa rin bulan Sha'ban asal sila nag-aangan-angan katuan na iban panginduaan pa Allah subhanahu wa ta'ala pangmayan sila magkaabot sa bulan Ramadan mayta kasal sinsub iban bayak nila ha ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amun yari di harwan Ramadan insa lag-ulag po ibadat mahinag sintiap-tiap ang katuloy kato niyo. So ini ni mga palawan ha kamay Islam muna may nang tagapag-evaluate katuan sa mga muna kung payron tayo kita iban si mga sila kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam sab kaya way tain sila way pa in Ramadan amoy in biadag bus katong hanggaw na sila bang sila makaabot na baha bulan Ramadan ya Allah paabotan kami bulan Ramadan sarta iban pagkugkuyag sin pangatayan nila amon maray na isab mon lumambong mong kanila bulan Ramadan amoy yadto in kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon man ang bulan Ramadan maglugto sila hati niya di nila paglugpason insula kaning mawakto nila mangbukon magtag-ipon hadya po Allah subhanahu wa ta'ala sa matikatuan sa kain na magbasa Quran qiyamul layl iban singkatan ginisan amon syara sinallahu ta'ala pag-ibadah bulan Ramadan manjari pagpuas yung bulan Ramadan among katuan mga pilay adlaw rakuman akhir na si bulan Ramadan magkasusahan ng kasahabatan in kasusahan nila amo in muklas na isab in pagtawon mausimul ibadah musim sin ibadat amon yaon doon chance dakula opportunity dakula dir sin Allah ta'ala kanila kusbeon muklas na isab arakala di na sila makaabot ha bulan Ramadan susumon din sabi to magparayaw sila sin ibadat nila sarta magtangis sila katon magdangol bang maray na mamuklas in Ramadan din kanila sabmayta amoy in kabalikan ko rindo nila iban sinsub nila ha bulan Ramadan sampay nakahunaw na sila bang mayan ingkataan simulan Ramadan na hadya kata para sinlag o sin pahala ipabiyar sin Allah subhanahu wa ta'ala rin doon so kita niyo mga palangwan na kamay Islam bilang hinakusan lang tawagan umat si Nabi Muhammad sallam wala nakapagbay mata iban Rasulullah wala nakaabot sa kasahabatan so why ito evaluate unta in kita biyayaon biyanin baha in pag-iman tayo compare pag-iman sa mga sila nakauna pag-iman din katong in kita baha kiuyaran na ba kita bang dumatong ng Ramadan atau nasusarawa kita atau masusa kita bang muklas ng Ramadan sabab na amoy yan din pag-iman sila nakauna so bang in kita laong tabi adagbos bang dumatong ng Ramadan bi adagbos kangian tanam sa katuan ang kaiman biyayad to sab awon ang mga hula Arab awon din kanila malaming pag-iman ang katuan mag-vacation pa mga London pa mga Europe bang maray ng Ramadan tumangkis ng Ramadan na in kita ramik kaya beto rin saba awon din kato bang maray ng Ramadan yad to na isab kumatul pa Ramadan na isab long kaya amuan na isab kita long na di na isab kita magkahinang singkabayaan so biyayad to na yung mga ini palagwan na kamay Islam at ina-evaluate yung temperanta malayo kita rin mga sila jaman na kauna pag-una pag-iman so amoyad to damit yan mang maray ng Ramadan maray na muklas ng Ramadan aw na isang kiman magkukuyang katuan laong naway ni isab free na isab kita na mukong biyayad yung pagkukuyag sin mga kasahabatan sa sila masusa mamuklas ng Ramadan so amoyad to mga palagwan na kamay Islam mangmayan kita niyo may nang mga ipon sin Allah Ta'ala amuin masub mag-ibadat patungan na bulalamin sarta amuin yari pa o nakakapin yadlawan ng habang Ramadan amuin ayon to lupason in kakahinang nato iban waktu nato mangdi ug tag-ipon na po Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinasabot sin kain na in karayawan iban kalabihan sin pagpuasa iban sin pagtahajjud pagtarawih pagbasa Quran di habang Ramadan ini ganda mangganda lipat manglipat hiri sin Allah subhanahu wa ta'ala so ketika na in mga yadto malingkatin biya mga pawai sa kalimit to tungod sin biya mga kalabihan mural dito ha mo in pangadyan na kawa na to yadto sabab na in mga sila biya na sinari Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpataran kato tanyo sininang labi marayaw iwan unuto din subay pag-ibog-ibugan sing kita niyo sabab na in mga biya sin mga ibadat ini asal biya bay tain biya mga kalagguan
si mga tao apabila siya magmatuyo himinang sinamuin dia akan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala na biadahan sa pantun long tawi mga barang bayaon lang niya biya mga aon dumatong barang at ini wala pa inibok biya simbarang si mga kabiaksahan bihan amon jimadya to na yung mga tao amin aon ini mabaya sila humasil si mga yadto way pa to rin maratong nagtatakaman na sila asal biya din yung kahampit nila rin ang mga barang ito pang ibarat siya bihon nagtataka maasal ipami yaw na salvihan taka mahasupaya pagdatong nito na makakawa sila magtuloy sarta di sila mabaya kaunahan oo daw niya namin kuha niyon sabay kita muna makakawa sabi niya to kakuyakan nila ito na damik yan yung pagsuod pala ang sinsuka biya day sa bayad to amin subay bang aon dapat kita yung makauna rin nga katan ha biya to sabay iban damik yan sinamin biya mga kasanangan dito halom niya kapag dapat dito kita first class sambil lang matin Panginoon sin Rasul lang niya ini bang so pa mainkin kamong mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala pas alul firdaus among pangayoon nun first class tuod hajan na tul firdaus amot to na at niya bukon kita mangayo sadya sa sumakawa inamuntin sabab lakon ta inamindan biya din kahasil tahayat to nawang log ta kimita kita sing kahalan yun na Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na simbeta sin ini guro takaina in siya wayroon pa baya-baya sin bulan Ramadan 2 bulan palongta in siya nagtataka manasal uno inamin ini hinangon niya supaya magtuy-tuy siya makahampit sinamin dumatong baguyad to nabi ada san si mga uno-uno biya mga kaibukan tarin diha dunya ini bang biya aun dumatong magtubihan in kita nagtataka maasal bang biya din yung kasampang taray doon. Ini biya din ka kita sumampang kanya supaya makahampit kita bihan dahil namin irarahan siya ito. Naampay irarahan sin bulan Ramadan, Masya Allah, kataan sin adlawan niya, kataan sin ini jaman niya yung katantan, ibadat kataan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na tiap-tiap ini long tadaran sinamin ini waktu yaon, aw niya to katantan doon ha namin mahinang mo ibadat. Biya na si pagsabar. Magsabar ka hapyang langan sin Allah Ta'ala so may to ihahalian asal. Iya to dihilan ito sin Allah Ta'ala pahala kataan. Dihilan ito pahala. Di lupason ni mga ito kataan. Natin niya ibadat ing kataan. Namin ligot sinamin jaman nito katantan aw niya to. Bangkaw nangan nalda pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibandeng mga ibadat lang ta amin kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na yung pag-ianon lang niya subay in kabayan si Tuhan Rabbul Alamin amun hindi ka makabutas kaniya ma'iyatullah sarta muhadin Allah subhanahu wa ta'ala kataan sin waktu na bangkaw roon halawman niya yan habihaning kahalan di ka makainang rusa kabang ipiyangangal mo siya hadya kataan sininang mo iaayaran mo inyan katantan iyaon ka halawman niya wala ka nakakuha nabihati namin biya mga kuha na iwaliktakan isa katito ang sa ito amuin, panagnaan sinamuin, nasabot ko. Daw ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini 2 bulan pa, atin na bulan Rajab pa. Siya nangangayo na pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayan siya paabuton pa bulan Ramadan. Na, ang question dito, in question, amuin na ito, kalau amu mahinam sawab, sambat da ko si magbibisara lang niya, in pagpangasubo kung si Isin filmo na magpagawa kita hambok question dito amon ko mahita bihayat to inamo pa malago para kayaw pa para kala pa karayaw in amo in bulan Ramadan mahita bihayat to in kari sin Rasul maghamparo kaniya in amo in malayo pa ikwan ini mahita bihayat to inamo in biya lago sinamo kwan sabab sin lago sinamo in ini pag-ibadat halaman si bulan Ramadan number 1 muna in bulan Ramadan amuin ini law ta general amnesty sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kataan ipon niya amuin nagduro sa kaniya asabab dito intao amuin ini nakakumit siya ini padusahan patuhan manautiban maslag bang siya nangayo keampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala ron bulan Ramadan approve taimon sin Allah ta'ala ampunan sin Allah ta'ala ipadusaan niya number 1 number 2 in katansil amal ibadat doon halaman sin bulan Ramadan lipat
inhabuk karayawan hangpuin amuin ini times 10 inhabuk amuin mahinang muruon na karayawan halaw masimuran bulan Ramadan times 10 siya. Lihat to. Nah, in amin ini bulan Ramadan bang muhinangun hati niya in amuin katluan adlaw ikuy balin siya hangpu bulan. Bali hangpu bulan in katluan adlaw bulan Ramadan times 10 siya. Nah, ayaw ko may inuin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hadis niya amuin lang niya ini mansama Ramadan summa atba'ahu bi 60 min Shawwal faka'annama sama ad-dahra kullahu in al-hasanatu bi asri amsalha in hang katluan adlaw bulan Ramadan bali hang bulan in unum adlaw bulan Syawal bali 2 bulan na hinangkatan hangkutag 2 bulan dia musin na sa napuasa in katan katiabaan sin tahun amo yan tinabuk amuin hambuk dan yung mga aapason sinamun tao mag-iman ibadat ayaw ko men yung maitain Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bihayat tuwing kwan niya siapa in nagbaita sin mga ini katantan iban in mga sahabat niya na manahot iban maaslang na at tungod pagamal ibadat puas day sinasabot ko kain na number 1 in Quran number 2 in amulang niya amun qiyamul layl aun doon para kala mataud amuin pagkakawaan sin tao karayawan amal ibadat biasin pagsarak ka sarak ka malaguin para kala kuan pagsarak ka bukod sa jahat lang ta amuin bulawan iban pilak inamun kapag sarak ka mo lang si bulan Ramadan siyabot si Rasulullah sa mga kaiwanan hadis niya in makapabuka kau hatao nagpupuasa makawa mo in pahala sin amuin ini sibo iban simpala sinta piabuka mo hari kahilanganin namun piabuka mo inamuin ini pahala ni hari kabula kasi malago prakala hang tubig ang tubig ikapag kainom mo tao nagpupuasa ikaka mo sinamong karayawan ilago sin karawan basi lago sinamuin tao nagpuasa amuin piakam kita ko lago sinamong kuan atin niya wayroon amuin ini likawanan sinamuin tao ini di mabaya mag-amal ibadat daw niya ba't wayroon way miskin wayroon dayahan hindi di makapag hinang marayaw makapagsarak ka ano man simbulan Ramadan sampai miskin makapagsarak ka aw nabuk na mga hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kakuan mo ini was din sinamuin kuan gatas ang katun gatas aw nabuk na hadis na sabot amuin nagindo siya kan Abu Dar al-Ghifari Bishit kitamra bukon naghindo lang niya ya Abadar wa idha tabakhta fa'aksiril al-maraka. Bangkaw lang niya ya Abada, bangkaw magluto, patauray sabaw. Na pag-uwas, ayaw mo lang niya kalupahiin mga taahad biya in mga jirana. Kita mo kuno yaon. Bisan na kumansabaw, ikapagsarak ka mo, hatao nagpupuasa, hikakawa mo sin pahala, amo in pahala, biasi mo sin tao nagpuasa. Subhanallah. Yan mahita, ayaw ko mainon, mahita in mga muna-muna rin kapagmuhanan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban na si mga sahabat niya nang ikot kanya. Sadya sila katantan bang dumatong in bulan Ramadan, kataan sin transaksyon nila, uspon, concentrated sila kapag ibadat sa bulan Ramadan. Amo yan, insuntuan nila, in mga sahabat, pasal si Rasul sallallahu alaihi wasallam siya insuntuan siya uswatu hasanah pag ibadat sa bulan Ramadan sampai yung mga sahabat niya aw waktu mga pagtuntut ilmu magkakuan nila aside niya kung aside nila concentrated sila kapag ibadat sa bulan Ramadan yan din ang mga kalabyan sinamuin bulan Ramadan amo yan in makawa na to pangadjian bukod sa pangadjian sa manjarin na to applyon amo hindi na to ikalugi dumatong pa adlaw akhirat amo in kita niyo insyaallah nagdarasing paruntungan amin alhamdulillah yadto in mga salingkat-lingkat lang tapag pasawakato tanyo sin pagkala sin halga sin bulan Ramadan mga sila nakauna
Amin subay na to isab halgaan biasin panghalgaan Yeah, nila. Oo, supaya kita niyo makahampit. Biasin panghampit paghampit Muro nila. kita limpat nila bagat. Ano ito. Na kita mo ito biasin ini sabot niya intungod paparkala sin ini kalagguan sin bulan Ramadan. Amin bang mo matangbos in hang kawulan nito sin bulan Ramadan. Ini longtain kalagguan niya sa pantul kaw nakapuasa hang bulan. Ang bubulan. Ha? Biya ko nakapuasa ang bulan. Sa tahambok pagkalagbuan doon, yung bulan sumuno kaniya, biya sa kaula-ula in darajat simbulan niyaon. Bang mo siya piyasod palaw man sin Ramadan, inikasod mo roon, aon nakapin unong adlaw. Bang mo puasahon siya yaon, sa kaula-ula simo din ang bukbulan niyon, pabulan Ramadan, amoy in malapay siya. Sinaming barakat simbulan Ramadan, bang mo na hinang inunong adlaw, ini sa pantod niya, siya sin nakapuasa 2 bulan. 2 bulan. So, jumukop siya ang katahon. Mapuas din ha amin yan, long ta Ramadan, even sin Shawwal, magbalik siya pa amin ordinary days long si bahasa Anggalis. Amin, aun tao mabaya kaw ulmatun pa inumon, na inya tubon na laon pahala. Ida siya ng Allah Ta'ala, sabo kong biya sin pahala atin po Ramadan. Ba't inyon tiyo kila to sinsara? Hindi kalagguan na pabila ka makauno. Sabab mo na, in sabab niya hangkan niya tumalago imbayad, pasal sindi aksin Allah Ta'ala, papagsandalon sin makaon. Papagsandalon sin makaon. Ang paro kaya adlaw, wala na ka pagsandal. Na bangaw niya, abdi doon na wakto yun, tiya kaon mo, mukong biya sin pahala sinabulan Ramadan. Namikyan yung Panginoon. Ha? Bihad to, ito hindi mga logic nilong sinini bahasa Anggalis. So, dito ta makawa yung mga ano yan to. Na damikyan na pag-ibadat, biya na sinalita, inadlawan, induman niya. Hipo sin pag-ibadat halaw niya. Rin mo kapakan ro kayong bulan. Tukob-tukoban ka. Tukob-tukoban. Ning kata, namin kiyamul layl, yaon na yun, pag-yanon sin Rasul, salatul layl, matna. Ang pag-yanon matna, way limit. Basta itindog mo, duwarong karakat sumaga, duwarong kalat, way na to. Imian na dyan ka, Allahu Akbar. So, ang bayan ko, sunnat. Ayaw na ka mag-itong mong pila na nasambayan mo. Ayaw na ka kumudlis bihan. Kasi mamagbasa sa Quran niya on. Pagtanggos na kumudlis. Bihan. Yung pagudlis mo, at may nang paunokturya. Sabab ang naktoy pangita kita mga katan. Kita mo kalong. Nawasak ko nilang mga katan na ayaw nakiyagudlisan. Na may nang riya. Na may nang lupas. Inasalasal aon maway. Nabihatin ding mga karayawan sa bulan Ramadan, magtuyo kita niyo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hakadar kakausan na to, bangisabdi kakausan na, labi rin pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala kahalan, sing kita niyo. Kati ko na siya kalim. So, ako na ito ka to, alhamdulillah, biya na sinasabot mo kain na atin ay, so sallallahu sallam, atin yan, nagbayta ka to, bang kamo mga usuro ka, ngayon usuro ka, pangayon ka, kasi first class school ka, amo na Jannatul Firdaus ka na, na bang tabi kita, inabi na may ta, pangayon ka mo sin Jannatul Firdaus, sa muyad to, na bukon ha dyan mo dyan raddoa dyan ka to, na, bukon ini mga doa na dyan ko, ya Allah, pasura ako, so wayon hinamon. Way sabi na mo. At inasway, mga doa ko, Allah Ta'ala, himinang kaw sinawon sa katong katuan, makaaw hikagawa mo, sinsul ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Awan hinang mo kaagay. Nagadi ang bulan Ramadan, at pagtutuyuan ini, pag-ibadatan, hasupaya, magagawa ko ticket, ikasun mo parang sinsul ka. Amo yan. Susway ko maghinang isab. Di kau gadjihan sin lauta maggagadji, mangway hinang mo. Nagadi natin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang kau, hasupaya kau, katumbasan sa Allah ta'ala. Sa paghinang mo yan, muta, karidaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to kagi. Dab na muna inamin suyukat kato sin Allah Ta'ala hinang. Ipaghinang ta, ipaglugto ta imbaranta. So muna ibutang mo in aturan katan deng Allah Ta'ala. In tutungbasan deng Allah Subhanahu wa Ta'ala. In katan sin hinangon mo, biita bihan, basahon mo na inini kuanyaon katan imbayta bihen ni weni. Urulon mo to sa tay pakita mo paganggaw-taan mo niya to katan. Sabab bangway roon inasalan niya deng Allah Ta'ala yun. Uy, na yun ang mga sulang nun. Bang mo iingat sa diyan matuwihan katan, kaingatan mo na hibisara, sa bangway piyagang malway. Uy, yun, just das katan. Pati nito katan, deng Allah subhanahu wa ta'ala. Inso katon kato amman. Amman. Suway kita mag-amman. Suway kita mag-amman. Okay, ito. Balikat at simud pa amal. Simud pa amal, mabaya ko pa sawahon doon. Ina mo nasabot takain na
amuin ini ni bulan Ramadan aun doon hambuok dum amuin ini ni banghi pag-amal ibadat mo labi siya marayaw raisin pag-amal ibadat aliu bulan. Pwede kami ng katuan. Oo, ito ha. Anjari biya ini. Nakakawa doon kalagkuan, inamuin kuan, inamuin mahita bihat inamuin ibadat, inlago sinamuin pahala iban sin tungbas, bihat to ka taud sin lipat niya, manglipas, sabab ka na doon harum yan, abay ta sin kuan, amuyad to indum amuin pag naug sin amuin kuan, Quran. Hati niya manunjuk in bulan Ramadan nakakawa kalagkuan bihayat tuin kuan niya dahil ha pag naug sin Quran ang kanina mo in dum yato limag isab dengan kata dum in bulan Ramadan limag dengan kataan sin bulan amon kuan niya sab sin kalagkuan sin Quran ini manunjuk ikato bang tataliun kataan sin amal ibadat doon alaw man sin Ramadan inuhan niya amon na in Quran. Inuhan ni siya lagu ibadat, amuin magbasta sin Quran, maghati sin Quran, mangaji sin Quran, dumungog sin Quran, amuin hamauhan sin katan ibadat doon alaw man sin Ramadan in Quran. Sabab nakakain bulan Ramadan, sinbihanin lagu sin amuin ini ni lauta ini ni privilege kaya rin ang mga mag-ibadat doon alaw sin bulan Ramadan, sabab sin kalaguan nakadeng ha ini ni martabat sin Quran, amun niya og doon alaw man niya. Balikan ko yung palman kain na lang niya. Syahrul Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi, wa bayyinatin minal huda, wal furqan. Na, mahita, hangkan malagu, in amuin darajat sin mag pangadji sin Quran, halaman sin bulan Ramadan, magbasa sin Quran, ikarwa dalil sa lagu-lagu, amuin pagbak sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, at tiap-tiap dum, amuin magbak sila sin Jibril, mangadji, induan siya sin Jibril sin tafsir sin Quran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam dua sila mag-anup iban sin Jibril magpangaji sin Quran. Na yon in kuan hati niya mangikot kita Rasul sallallahu alaihi wasallam in Quran subayta nagguon. Bisan da kumaning basahon ta, bisan da kumaning tumayhog, in tumayhog aun ini pahala sin kuan. Sabab ibayta sin Tuhan wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Na subhanallah ibadat dakula misan kau kung magbasa amon dumungog sadya kau sin basahan sin Quran ibadat dakula halaw man sin bulan Ramadan ini subay hati hun sin kataw tay mga Quran amon ayaw sila mag lose hope sin amon kuan batin sila saukat na sila rin makahati sin Quran pero nakabakan nila kalaguan dahil halaw sin Quran misan da kuman dumungog sin Quran mga kataw tay mga Quran ibadat dakula indumungog ka mo sin amuin basahan sin Quran lumamod ka mo magpangadji doon ha amuin ini pagpangadji sin Quran, doon na kayban adlaw ka, magpapangadji Quran yan, mga kataw-tay mga Quran, iyan halawom sin ka masjid-masjidan tali, mataw din, awon pagpangadji doon, pagpangadji adlaw, doon halawom man sin ini bulan Ramadan yan, na ayaw ka mo magbabati laol, lamod ka mo namsan da kuman tumayng og sinamuin, nagpangadji Quran, ibadat dakula yan, malago, amuin participation niya tungod sinamuin, pag-ibadat halaman sin Quran, amo yan, biya mga ika, ini share ko ha mga ini kataw tay manghuran amuin wala kiarihilan sin amuin ini Tuhan waktu amuin makapag-specialize sa amuin pagpangadji Quran na in kamo wayrun kalugian niyo bisan da kuman dumungog ang kamo ri makabasa aun pahala niyo dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala amen. Alhamdulillah ito na inbiya mga baita sin guru na to mulya tungod sin kalaguan sinamin dum yad to hambuk dum waktu yan may ta di malaggo in parkala sabab muna panguhanan sin Jibril alayhi salatu wassalam in numaog mga malaikat maripa tanad kalong malaikat waro kita numaog maripa ini babaw sing gumi in kamalaikat kaya na Quran sin Jibril alayhi salatu wassalam iwan yung mga malaikat o ito makireng kanila at magdungog sin Quran. Hambok din sa mga beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam ay beta sinambok sahabat di matukan niya bangak wala piyang lupahan hi Usaid ibn Hudayr
hambuk siya rin ang mga ini ansar, amoy biya marayaw intingog biya mag pamasa sing Quran. Naman jari nagbasa siya sing Quran biya. Tagnato agak in pagbasa niya. Maglalaw min dumion pa kusog timusugin pagbasa niya. Nainuyno siya sing Quran niya magumpakan. Paglakso biya niya sing Quran. Na nainuyno siya, humundong siya, bang siya humundong matubihan, humundong siya bing Quran niya. Abang siya tumamasa niya sa matubihan, yato na siya bing Quran niya, himibal na isang bihan. Bang niya kusugon bihan, magkukusugin namin kuwan sin Quran. Nalong niya bihan, inihinang ko, biyukas niya in kuwan namin simib siya bihan pa kuwan, pa Quran niya. Naon niya butan niya mataw gabon bihan doon ha, miya mabaing gabon niya ito. Pagkatud niya bihan, papunta, matimbya na inu siya. Miyadto siya para sul sa sa ta siyu-siyu niya ito. Lang na, ang biya kato, Yahuday. Bang mulong niya piyalanta-lanta yung pag-uno mo. Yung pagbasa mo. Maray ilong niya kakitaan mo sa miling malaikat ng mga sawa. Nang dungog-dungog siyang pagbasa mo. So ina mo nanigid duman biyaan andong malaikat. Malaikat. Di maog mari pababa. Na yung kura, di makasandal yan, mag-umpakan. Kakitaan nila. Kakitaan nila. Diyan. Ba't awang kakitaan sing kura, di ta kakitaan. Amo yan hindi ka mga ini, ano yan to. Na, amo yan to inamin kalabiyahan sing Quran. Oo. Nasalta doon na yaon, long ta, kaganap ko pa sa kalim. Doon ha, tungod sinamin, duman yaon. Haamin lawi-lawi na to, magbasa ka sing Quran, aruman yaon. Inibiyahagi si mga ulama patug kapahagi. Hatungod si magbasa sing Quran. Laong niya, insubay mataod impamas sa sing Quran, amin amatun nas. Laong ta amin, kay banan doon haon, laong niya, di misan makaingat si maana sing Quran. Sabab, ingkaunahan doon haon, in tiap-tiap huruf, aon uno niya. Aon karayawa. Oo. Namisan niya rin kaingatan uno'y mana sin huruf, uno'y kuhan yung katan, matao din nabasa niya. Sabab makaabante siya rito, taod sin nabasa. In sumuno lang niya rito, tulabul ilm. Amin tao, naglalawag sin namin, mag-ingat sin ilmo. Yung mga sila yan, labi isa bin pangingat nila yung amatun nas. Amin hakamatauran si Manus siya, labi isa. Sababin sila aon na misambiya din tiyo-tiyo kahati-hatihan nila. Inya turihilan sin Allah Ta'ala pahala. Amin panghati nila ito. At tungod sin amin Quran. Sabab muna, hikahugot pa ito sin pag-iman nila. Gumanap yung pag-iman nila. Habi ating kahalan niya. Ini kato darajat lang mo ng mga ulama. Na yung ulama, yung kataan sinibasahon nila, ibang kaya ingatan nila kataan. Yung kamaksuran bihan, nasarta, sumud na roon haon na lang sindaghal nila. In amin khusu, kabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang simpag-ayad, sin Quran, ibang katantan, sabab makawa nila na aming katibukan sin pahala. Sin mga sila to. Nang kanalong niya, haka ko, long sinaming tagdapusin kita, nabasa ko ito, long niya, hamanga sila amatun nas, subay matao din pamasa nila. Dahil haamin siyo tumpukan bihad, sabab hasupaya makaapas sila sin taon sin pahala. Darajat ito. Dahil doon, sabab na amod din hikaapas nila. Labi-labi na lang niya, mga bukon siya, bukon arabin nila. Amon lang ta, di misal makaingat sin maanan niya. Naramik yan, biya na sin yato, amin, lang ta kalagbuan, halaylatul qadar, siya botsin ini sa kain na, tungod pa yadto in siya bang kimugdan in wakto yadto roon namin sa kaya sa abuhan siya nag-ibadat halawman siya namin ini duman yadto biya siya sin naka ini pag-ibadat pilad to ang bulan law niya sa kira-kira mga labi kawalong tahon kawalong tahon na kawalong tahon na pila-pila rin ipangumulan sinin umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malabi ka naman. misanin Rasul nawapat siya kanuman tagto Naman ko nakaabot ka, hampo na ilatul kadar. Masya Allah. Talawi walang butos tahon ka. Na ima na niya, in ikaw, nakapag-ibadat ka, haamuin, ini kuan, ang bonus mo, amon wayron pa ka, kaya wajiban si pag, nakukuan mo na. Ang katinggalan mo, ibadat mo na. nahambok pa rin tunok darakula amin ha supaya di makapuklas induman nito amo na imbiya sin pagyan niya kain ha
In Rasul at kahinopusan sin namin nini hikatusin sin nini bulan ay katusin bahi sin nini bulan. Ang po long tangpo doon Kaya na po sa ano. mag-itikap in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mag-ibadat sa Diyos siya. Doon hamin ang po yaw. Bukon na kita magtukod sinlong niya na subay siya iniwitir. Ini kawantag isa, kawantag 2, kawantag 5, kawantag 7, kawantag 9. Ingka niya katan na. Hapaan niya na Oo. Pati makaligtas. Ada kala maglikid din namin pag itong sinsahali. Di kumugdan ha unuya to. Ako na witiret. Di makapuklas bang di ato yung hinangunta. Iban, aun siya ito, nasabot ta atin niya, long day, pag-ibadat sin Rasul, kaya na po sa sinkuan nito, inamon lang ta, concentrated in pag-ibadat niya. Aun na siya nag-concentrate, in concentration niya muna, ika-isa pagbasa Quran, ikaroon niya pagsambahayan, ika-2 pag-jikir, ha? Amo in kuan ito, pag-jikir, iba dua. Amo yan in ibadat sin Rasul, amo in Alone siya. Nag-itikap siya sa masjid. kuan ito yan, kuan na. Laulon siya mo natin na timindumog sa bahayang, limingkod siya magbasa sin Quran. Laulon siya sin magbasa sin Quran, dumua, jimikir, amin kuan. Amo na sa dyan, alam sin kawantag upat ka jam, alam sin ang kuad daw kay napusan. Amo na, ang mapulong kay So napusan. long in hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habihad to dain ha amin kapardo sin bulan Ramadan ha ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam long ta na wajib siya sin tahon hikarwa sin paghidra. Na ha record long niya in Rasul nakapuas sa siya siyam. Siyam tahon. At niya siyam pamumuasa. Siyam po mo sa Alawon sin siyam tahon nakapin. So nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiugdan na hadya ito inamin in Lailatul Qadar. Sa maghapa na dyan siya. Maghapa siya kahapon na sa sa inapusan. Na bangyan tumapas tayo sabihin mga yadto. Oo. Jackpot tayo. Ang recommendation. The jackpot. Ang recommendation. In recommendation doon si mga ulama, haamon biya ka ito mag-ibadat, in recommendation nila, suway, in bulan Ramadan, magsumpat iban sinamon bukon Ramadan. Natin niya, pwede ka pagsugpaton mo, in bulan Ramadan, iban si bukon bulan Ramadan, yan na pag-ibadat. Natin niya, unuin na hinang mo ibadat ha bulan Ramadan, continue mo siya bukon bulan Ramadan. Yato, hindi ka continue. Inangon mo, hindi asin hinang mo Ramadan, di ha bukon Ramadan. Di mo siya na-continue in bulan Ramadan. Akati walang sin... Hambuk na rin dito one step, amo in unum adlaw bulan Syawal. Amo na step mo na ito, na-complete mo na siya mudahar lang niya, amo na yan. Ha? Nabang ito, kuhan niya, continue mo na mo inahinang mo bulan Ramadan, na biya mo sila continue right, ba't sila mo Ramadan, inang dakay lang ba? Kunting recommendation. Ini amo pa rin dito, amal, di siya mapindain kalaguan niya ring habulan Ramadan, sampai pa bukon Ramadan, amo na yung pagbasa sin Quran. At hindi ma-continue tayo ni Gatuan. Wala siya napindalong tabang habulan. Bangbukon na bulan Ramadan, kumo na yung pahala. Ito ang mundong na ka. Di da. Kasi masira. Amo rin maiting doon yung tarawih. Yung tarawih. Wayron na tarawih, harong kayong bulan. Harong kayong bulan. Amurang Ramadan. Amurang bulan Sa Ramadan. ipagbasa Quran, katihawaan sintawon. Dami kaya ng kiyamul layl. Manjari murah hinamon, harong kayong bulan. Wala na napindi ini pahala niya, masih ramo. Iban, ito pa na. Bang di mapinda, inamon pag-ibadat mo hati niya. Pag-ubos simulan Ramadan, ba't dumuhong dakaw, insya ka wala ka naka-learn doon. Ramadan, correct. Kapag ka naka-learn, in hati niya, inahinang mo bulan Ramadan, na-extend mo mari na, kaya inilan mo, nag-expand mari pa bulan Ramadan, ima na rin, ikaw naka-learn ka bulan Ramadan, nagpapaita, na-learn mo bulan, amo yan yung kwan niya. Bukod doongan mo, gaman natin niya, continueon mo. Waingi niya parabiyon mo, pagkataon, inamunin kwan sabab, bang timauli na malibadat, maruway bulan Ramadan, inya to katantan, dahil hakalabyan si bulan Ramadan. Biasin na nangan sa mga sila nakaw na rin kato. In amuin kabayaan nila, wang sila hadyan biya makakad. Kabayaan nilang katan si bulan Ramadan. So in maana niya, doon to hadto, mataod din nga mga hinang habulan Ramadan. Amuin manjaring mura hinangon, sa taulat na pinday hukuman niya, haro kayong bulan, manjaring nila continue. Makajaring continue. Mayroon dato yan ang uno niya. Ako na bukat to ni kakanak ko, ay pentime tanga, mani uti ang buka chef.
Hindi pa masaya. Na may siya katuan. Ito na. May abot ng waktu. ito na. Inshallah, mga opisa punso, inshallah. Ito pa sa pagbalikan. Magmap na kuman namin mga katawtay manguran na radio, wayroon biya mga radio sa babya bugtuin sugpat nila balikan. Sugol. Waya radyo yung katuan, ha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Kebutaan bigyan, ha? حي على الصلاة. حي على الصلاة. Saan konsumo ba to? حي على الفلاح. Ako yung nag-vlog ko niyan. Bukod na mga ganyan. حي على الفلاح.